Oli o te toe whai atu i a tātou oli amene a le ti ofa mai le talo le tuspaia a ta talo e le au noa awana I tinea le vi inga o le atua amene. And that's why we're here this morning. We're maua le tātou ava noa tātou te vivi'i ma tātou tapua'i ai le atua le tātou te au auna iai. Any day, any time, we praise his name. Amen. Hallelujah. Fa mai le tala salamo e le ai sesi o le langi
Ele ai sesi o lalo langi e malie ai lo loto, be o te fia iai. And it says, e vai lo tino, e vai lo loto, a o oele atua, o oele papa o lo loto, o oele tofi e whaavavau. There is nothing and there is no one that can satisfy us this morning, amen. O le atua lo malu, o ia lo papa, o ia lo ono, o ia lo uola Yesu, wana o oe. In Jesus' name, amen. Oh,
Tato tula. Tafia vivia. The Spirit of the Lord is in the house. I say, I let the tala I tato le chai alpha my time vita one down now lo wanga I what to ya joy. Tela also the best le chai le ai say si tala si ya tu le gango le tua. Moya tato for my fight out le chai by tato by tato le tina. Au le gango le tua. Wai te tonu ya tato. E mau ai lo tato fa malos. Fa mai me bele tato te atu ai ma le fa malos I lumo le lofa tu no le tua. Yes, ai la ngona le ngango le tua le chai. Tato vivi atu, tato fa fita atu. Au wao lo soi fua wa tato la ngona ia. Natu ile tua le chai au. Yes. O io le amatanga, o io le uma. Yes. You are from yesterday, today, and forever. Oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu. Yes, fayatu lau te talo e whawhitai atu. Whawhitai ia Yesu o ia i tātou. Whawhitai, whawhitai. Tato lima le tua le chai au Yesu na oi. Yesu, Yesu, le tupu oyo tupu e fava baulava Yesu.
like you, Jesus. Glory, 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 glory. Hallelujah. We praise your wonderful name. Lord. Yes. You are holy. We worship you this morning. Yes, you are holy.
pese. Walau siva I luma o le atua. Yes. Taulanga I le nei tai ao. Abatu le tua le mele lei mai o tātou roto. A tau te whai taulanga I le tua le nei tai ao mai o tātou. Yes!
We humble ourselves before you. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes. Glory. Glory. Yes, Lord. Let's worship Him. Worship, worship, worship Him, Lord. Yes. He is here. O Lord, na mamalu o Lord ile mene, it's not far. Yes. Holy, holy. Eba ihoi. Mamalu sili, sili oe. Watanga itato na tsuyo na luma ona o Yesu na toto faita blanga motato. Yes, we can stand before you, Lord. Glory. Yes, Lord. We'll lift up our hands to you, Lord.
Masiria kototo masete. Oh, soto. Yes, Lord.
mātou te patipatia lau walofa, mātou te alalanga ia te oe o lo mātou tuku. Yes, o lo malo e whakamau, lo mātou. Ole mamalu le tupu tātou te manui ai le nei tai au si lo lima. Si atu tātou lima ma whanatano atu mai atu oe o lo matua, oe o lo manu, oe o lo papa. O te manui ai a te oe, o te malo lo i a te oe i lo mamalu. Longa luar whamalo longa le tua i le nei tai au. Yes, si atu lo lima i atu a pae manau mea te tano. Yes, the healing power of Jesus is in the house. Yes, in the name of Jesus. Atu te tano le whamalo longa i tonu whale le nei. Ora masiria koso chocho. Yes, in the name of Jesus, be healed. Ye malo lo, le mano, le swafo Yesu. Oye mai boy, le saudi o le ta, na mi ta talo si no mi mai Yesu o le ta, o ta ni fa malo lo ngai le swafo Yesu. Fa fta ya tu le tu le fa malo lo ngai ya ta ta. Lo masiria koso. Praise. Yes. Tupu oia tupu. Whaftaia tuai o matou loto ia te oe. Tātou alalanga ia bi ia oe. Ia bi ia oe. Ia bi ia oe lo mātou tupu. Ia bi ia oe whababau. Hallelujah. Batu lau pati le tua le lai tai au. He is here. Glorify your wonderful name, Jesus. Mama siria koso chocho. Lo lima i lo fatafata. Paftai le file mu o le tua le taio. Peace. Ai le file mu. Te lia fo i tātou whaamalo longa. Paftai lo mātou o tua i le nei taio. O mātou atu ia te oe, ma matu o mātou loto i le nei tai au, awa oe te tau iai le vi inga. O mātou mai whaatasi lo nu, mātou te ifo ia te oe. Ia vi ia oe le nei tai au. Whaaftai lo ngā lue mai ia i mātou lau whaamalo longa. Yes, Ia bi ia oe whaamabau.
tuina atu o fionga e fola mo i mātou o por kalami na le yaso. We whaongaina i lo fata, i lo fale. Whaapea i fule tangata lava ia i lo na loto o mātou o au na leo ngā ma le whaatau ba. Your name shall be glorified. Ia ia te oe le viinga. Ia te oe le whaanetanga. Tu mau i mātou le whaatau ba. Awa o oe o le tua i whaapapao. Unia le tai au. Ono lo suafa Yesu. Amene. Mai le sau pati mo Yesu le tai au. Ia le li sa smile. Sa tamai ata fo ile peta te la toa sau mai lumo Yesu. Na fa sanga le lisi o. Ave iai. Pa manuia le tai au. E longo fia tangata na fo i mai lumo Yesu yon fo linga mai ai pena fo i faina. Ia le li le tai au ia va ai la na uno no foi la. Tatu walala mai lalo fa'afetai. Greeting and ta'alofa. Welcome this morning to our morning service. Ta'alofa atu. Il sumai matala mai ao le nei tai au vi ele li faia fo ele atua le nei aso tatu tio mai fa'atasi ai. Ia ole nu ole atua tapuai. Ia ai fa'apenan fa'amunia mai le atua. Le yatu tatu matua ia dan mamam. Ia vi ele li. Aso uma. Tato te vi ia le atua i le lofa o le atua i le aso ma le aso. Ia le li manui ia tato matua i le lofa o le atua. Ia Yesu, te amala tato pati wha manui mo mamata. Ia lau whainga ruenga le tai au. I whaitua. Ia mai se whai o tau sunga i whaafenga mo tau whaitua. Ia vi ia le atua whaafelo iatu i le suafa o Yesu. Mo fo i le yasu tatou te tapua i fifi ai. Mai atu le sunga ya Tomasi mal fatua Rwanda, mai le tatou ainga mai Wellington. Ia, ia Yesu o niso fuafuanga o le ainga. Ia, o wala ia le atua whailoa i tatou le auso. Ia, mawha malo si mai. Ia le li. Ia, manuia le atua le neitao lau sunga mal fatua stem to tali watu. Tatou whailaunga le yaso. Ia Yesu fa'afela fo i le sunga fa'afenga ia ngalu mal fatua ia toi. Ia. Ala fa sunga ngalu. Ia. O le tamatua o le ali ia le o toi so mai o tatu o tafa talfa atu la sunga le tai au. Ia le li ia fainga malanga fai tatu filo ia le yaso. Ia maulunga i tamama tina matutua. Ia le li ia fa'aftai le au sin sino tatu e kalisia. Ia lava fai le tiutu le tapo ia o tatu tiutu mfaiva. Ia esel sangi fie le latu vasenga. Ia leo tu ua tatu vasenga. Ai toa atu e whaatu ua le le fiafio la solulu. O ia maulunga le leita au sunga le fai le tusi mal fitua. Me se fo il vasenga o to ina mo to fitua. Senga o te akono. Ia mai e taito lua. Ia se ia o lava ia taito tasi. Ia maa lo le ngadua le leita au. Befo tatou malama o fe tatou te ngalulu ai le fale o le tua. Lai fai lau tapo inga malau vi inga i le tua. Lono winga smile. Ata mai mo mātou te mi uma. Lai fai lau tau langa vi ia Yesu le leitai au whaafilo i fōi stasi mwhaina mafuta. Ma ie mātutua se ia o ia tatou whanau tupu mai e o i fōi mwhaina mafuta le leitai au fōitai mo le leo tatou whiloa i whaafilo i atu i lau sunga i le suafo Yesu. Lato o mai mo ina le lei saundinga tatou ainga. Nu mamau, ia mai lato ia whaamanu atu le tua ia te. Oi, o nisi fufuanga le tatu e ka le sia le yaso. E le ai lava seis por kalame. O le atu le whaifi au. Usu maila na pese ma le au whai pese. Ia ona wala au whaapitoa le sunga le whaafengenga ia Tomasi Taito. O le tatu whailaunga la leita au le saonga sa. Alala o ma tatu indei. Ia whaalongolongo le fionga le tua. Whaamanu mai le tua suafa Yesu. Awe le sau pati mo Yesu.
applauding, evidence of your great glory. Hear the oceans adore you as the waves of the sea crash onto the shores of the earth, and all of creation declares you are God. And I will lift up my hands as a song of praise shall rise within me, and I will lift up my voice and sing that you are God. I will lift up my hands as a song of praise shall rise within me. I will lift up my voice and sing that you are God. Lord, you are God. See the mist in the morning as praises arise up towards the witness, nature applauding, evidence of your great glory. Hear the oceans adore you as the waves of the seas crash onto the shores of the earth, and all of creation declares you are God. I lift up my hands as a song of praise shall rise within me. I will lift up my voice and sing that you are God. I will lift up my hands as a song of praise shall rise within me. I will lift up my voice and sing that you are God. Lord, you are God. Lord, you are God. You are God, you are God. You are God, you are God. You are God, you are God. You are God. You are God, you are God. You are God, you are God. You are God, you are God. You are God. You are God, you are God. You are God, you are God. You are God, you are God. You are God. You are God, you are God. You are God, you are God. You are God, you are God. You are God. You are God, you are God. You are God, you are God. You are God, you are God. You are God. You are God, 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 you are God. I will lift up my
Lili. Ya. Fataro fatu le suafa manu malo Yesu ke riso le fo itaya matango fie. Tapena ile atua ma foa ile atua le ngata ole ola tulu il soifua malo lo ina yo tatou matua dad mama le itaya fataro fatu ai fatai fo i ona nei fo ia vanoa. Ia ua mawhai fo i ona tua tuai. Pe fisosoani atua le tātou ainga nei i le awhionga le atua. Sungai whawhiangainga manu malo, mare au malolo. Bi ia le atua ono le tau ola. Sa ili ma le tau ola ngā lua i le atua ia ua whaingo fia ia mātou ni pua ni lai titi. Ia ona tau mawhai e o atu le. Pe mea le nā po le level le nā ua tau iai. Sungai whawhengainga mo tau whaltua, le suafa manu malo Yesu, ke riso maro ngā lulua, i ia le atua. Sungai, tia to ina o tau whaltua ti a kono, mo tau whaltua se i olta. A mea avise pati au sina o le tātou ai. Ia e whaataru whatua i le suafa manu malo Yesu, ke riso le nei tai au. Silis whaataru whai se o mwhai o nā sia i tātou le nei tai au, whaataru whatu le suafa manu malo. Yesu lo tātou ali i maro tātou whaola. O le wa tātou i loa i ma tātou wa aia i le manuia ma le wha moe moe. Wa ta pena i le tua mo ona tangata. Ia, ia Yesu, ia ai tātou ainga i la loi Wellingtone. Le lofa tu noa o Yesu ke riso tau si atu o tau le nei tai au. Bi ia le atua. Ia, whaftai le atua le newa no ma whai ona mau fo ini. Whare ainga ia o mawhai ei fōi ona tātou toi whei loa i le nei. Ia, o tama ma tēne tuai o le whare. Ni e tau siripo o pi ia le li. Ia e whai o e lautu spaia ia a tātou o le fionga le atua i le nei tai au. Lua Timoteo lo na mta upo e whāro, na whai upo e fitu, malo na whai upo e valo. Lua Timoteo, wha, alona whai upu e fitu, malona whai upu e valu. I tātou whai tau whaatasi mai i ai, i ia. O le nei, ua te wina mo au le pale o le ami o tonu. Foina mai a tia u lea lava aso le li e wha msino a miotonu. I le ngata fo i a tia au. A o i lato umalava o e fia i lona whaali mai. Ua o tau le tau ale lei. Ua i u ia tea u le tau sinionga. Ele i whai mai paulo ua i u i si ona uso mo isi tangata na lato tamo moe. Ua o tau le tau ale lei, ua i u ia tea. Fia tala no se, ta upu whaafai fie lo fina ngalo le nei tai au. Finish strong. Finish strong or finish well. Mafuana, no fo lava, ya wata lai, ana pofa maile, tala matou ainga. Ya te oi, whamanato o le matou te e man matou ainga, mara whanau, nei te i. Ia le li. Na, le winga le tala, regardless o le neiva yaso ma le pisina iai. Ya, o nofo a, whai mai le tala, whamanatu mai e matou ainga le tala lea. Surrender. Lau tala na whai mena, whai tue lea tua ia te oi. It's like, you're asleep. But let it moe. Na ona umana tua koe whai mai o sauru whape ia. We all have to rise in strength.
Ia mga ta o tuala ia le atua le. Ona ua tātou o mai i le masina muri a le whai la uma. Toe tasi le masina pe amasi toe whase fulu mon tupu ni aso to toe. Ona tātou wau lia leo le tausanga fau. Mā lo le ngā rurue. Mā lo le whinau. Mā lo le ono sae. Mea nāna unofu ai loa ma au whapea. Wow. Mā na ia le message mo tātou le nei fo i tae au. Finish strong. Ile toi mabao. O le tausanga fau. A matasa utala te ile tasi iwa ono valu 1968 na held in Mexico le Olympic Games in Mexico. Tasi iwa ono valu. Ia ile tangata na ta moe ai. Ia le ngor tangata o John Stephen Aquari, Aquari le ngor tangata. Ta mo le tangata le au ile me vangala le relay le fai, le marathon le fai. A mata le sulu. Sulu a matua i leanga, leana lo na vai. Baku penda i mawhai ele mawhai ana. Nah, so he limped all the way to the finish line instead of running. Wale mawhai na ta moe wo umatangata, but he limped all the way. Regardless of bandage le vai, ma le bleeding o ma le toto ma le leanga o le vai, but he limped all the way. Set kua, se iyo o lava ile. Le finish line. Tau nuu le tangata le whai mai le tala le si tangata na whai a te ia. Whai a te ia. You're injured very badly. You're badly injured. Why didn't you quit? Why didn't you give up? A whai mai le tali le tangata lea John. My country did not send me to start this marathon. My country sent me to finish this race. Finished strong. E le ia mai a ue le matou no upena e sawe kauanga o tamo e amata. Na mai a ue le matou atu nuu o te tamoe o te tau nuu le tau nuunga. Man. No matter what achievements you achieve, po le ali tu aina tātou te anga vaa ai leo langa le nei. But everyone will define you, your end. La tau te defininga oe I lo tau nuunga. So L.E.M. tatou ainga. Nisi fo'io, mai moa mai, finish strong. A pai whai li tangata na iau tawhatafa, finish strong. Amen. Not just you, your marriage. As a father, finish strong. As a mother, finish strong. Lovala awina, you have to finish strong. O te fia la vai. Po ele valu between 87 and 88, valu fitu le valu te minga lau te pa ea ma u fia te tamo o le ta alonga lea. Ne fai lau ta la whainga le. Poto uma te lewa onga
Whai ai loa le. Ta mo le varu se lang. Au fo la la tilo mai tanga te mina la ke pa e matua. Eso se pala ai sawa sawa. Ya, me nga nga sawa sawa ya. Ya wa mata ne tu nga mua a mata longa lua pa ule fu te mana tua. Pa ule pata. Piki lunga saule lon tolu o mai longa fa, la wa saule longa tolu fa. Kongi mai. O wala ko tongi akwa. You know where they mafanga ton. Yeah, remember al patani ki kamo e tamo e mai le setuli. Okay, le kamo e lu mga kamo e ko fa ka ke mi mai le fu. E mai ele pata. Nga o pa ia patan. Ava ai nga no tamo e nga o mua. A lewa mamakua i pasi ale. Ma va ai le tau fai tu o tangata umai ngata maiti o tama o teini o afa teini ma afa tama. Oi, matu wa i lau tu umai lunga. E makua i pati akua fai o lau ingoa ta me fai ingoa ia mara au atu kota. Ala ke alu male atoa Ia, tasi al tangata ele fia le coach. Makua i ka kua le coach makua ino ale coach le mele. Langa foi le ta miro la wo fa peta maiti. Ana nga umua, langa wo so mai toto. Mela nga matua i pati e tangata. Langa ka miro la fa pe. A kilo mai o ke so mai toto nu isa wa umua. Ni matua ile fia le coach. Le winga tala. Ele i alu matawa o nga mase ingo fa pe uliva. Na fa mai fa tu o to wa o nga mka ki le mka ki ale. O le ku o le track e ka ngo ai o so ona to tonu e va vena tau nu. A mindset le winga le kasa na o wola mai le to inga lifestyle fa pe. That yeah, I don't give in. I don't le to inga ma fa le o tele fa ngo fie ona to ilalo se mea. I always remember one of the quotes that one of tangata Mandela nga fai. Malitara le tangata. Where you stand depends on where you sit. Mailelong tsala. Don't stop when you are tired. Stop when you're done. That's a beautiful quote nga fai le tangata le. You know, keep me motivated mo fa pe o vale pe fa pe nga fai atua vale fai no fo to fai. Finish strong. Whamatala e paulo le tala le tātou te tala noa. Whai mailanga tala. Uai uia te au le tau sinionga. I o tō mana ma le tala paulo. A te mana o mai le tala le whawhai ngōwhia tua i le manatu le tae ao le nei. O lo linga luenga mta upe luas fulu ma le fitu o tō mana malama umai ai. I le te mina luai paulo le waa ma lepe le waa. Amen. Whai mai le atua, Paulo, alu atu ilumo kaisara. You have to stand before Caesar. Ye atu ilumo kaisara. Oso le ile waa, and that was the journey. Le whainga malanga lea, na whetaya inga male soul sami. Whetaya inga male matangi. O te tali tonu, whape nā fo i lau journey le nei tausanga. Si e ngoro lima pa fa pesa o nga ye fo ile. But what you ole mete fire, you should thank God that you are still here. I mean, if I thank God I'm still here. Thank God my marriage is still intact. Thank God that my children is still. Thank God my calling is still. Just thank God that you are still here. Because I know let's go journey ya ile lunga pa ulalo. But you are still here. Amen. Whawhaingo whia tala wa e malama mai le tala. Mai le tala tu spai wangi mai le matangi. And the vessel got hit. I le papa, po le amu, ma le pele waa. And some of the crews na lato a au. Nga o loi fo i le tala lea,
some of the crews, they surf. Lang fa mai, they were on boards, right? For my only see, na whaupepe lungo le board. Some of us through because of our skills, right? Because you know how to swim. Ona te loa au na mafua ina e oi ole pa umatu. Niso tātou na mafua na o mai le taimile nei, regardless o le tele o whainga tāmati ngā, because of your skills, not even your skill, but the hand of the Lord. And some they use whatever they can to get here today, this morning. What ole winga ole tala, the vessel got hit. Kalonga, na whapena foia u whapena oe. Te lopo le meanga, lua whitai iai, min got hit, meaning o se meanga kaia oe. Amen. O ke lo tala nola a whape o se tamana. Ia, a sila fia Yesu wha mawalalo o tau nati nā whaingo tamaa. You got hit. I'm not talking about man hitting a wife or a wife giving a husband hiding. I'm talking about got hit, your journey. Ke mi lo sau o le whalaunga a iai me ngā kai ai lo whalaunga. Langa le tala tu spai whamina sau le waa, te to aima le papa sala rau le waa. Ke longa kango tu i lata whale nganga ia te auma over ai ai. Na o i loa ai lo whalaunga. You know, it got hit. Kero kalang o whapenga so esi ka vale penga so esi vale le ai. Le te talan o i lau journey whale nganga. But you are still here. Even though you got hit, but you are still here. Even though you got hit by kelo, me kau finance, me whapenga, now le amen. But you are still here. Te lo men maa nei ai lau whai tau le tala. Ia o te mawhauwhaua ia tātou even ma tātou. A mata lava le tau sanga, ia na taia tātou tamai le tino, le mai. But I think he's still here, right? The main thing is ma nei lau whai tau le tala. Na ia a au mai lava, regardless o le tala lo fo mai, ana a au mai lava. Regardless o le mai, na a au mai lava. Regardless o le me whainga tā, na a au mai lava. E keri a au mai nei tausanga, am I right? Hello? Regardless o le me tuku, but you still swim. Ai se a mea na tupu ai le mea lea, langa nai loe paulo, langa journey, whai mai lea tua, you need to stand before Caesar, finish strong. Ki nganga whai mai le tala mai, au mai ai lunga le mai. Be whai mai wa leisa me ala te au mai ai lunga. Be whai mai le tala ai, ele te au mai lunga o tala. Be whai mai whaoringa te au mai ai lunga. Why? Because you have to finish strong. Pena whai atu lau tala, nisi that's skills. Whai mai le tala e perum tau pusuma lua whai mo whai mai. Olo o iai ta ngata, whaara putu potonga. Olo o pati mapo whai mai. Go, 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 go. Olo o pati mai whai au LEM. Wha mahalosi, you need to finish strong. All the leadership of the LEM, finish strong, go. Whai mai olo latou mai moa. Ma latou pati. Whai mai ave ese le me whaalave lave ngō fie. O le me le mawhai eina i ulau savalinga. O le me le uai lau tamuenga. O le me le uai le wha moe ola. Whai mai le tala Paulo Efeso. O ke riso le wha moe ola o le tangata. Why? If we finish strong, and then you will see that glory. So, finish strong. Se tu e popo whai finish strong. Finish strong. Finish strong. Mea watu ina ele atua ia te ohe. You have to finish strong. O whaapea oka. Oka se whaingatā. Aina a au mai ai lungo o whaingatā ringa.
Te lei lopo le arwhenga tāna e au mai ai. But yes, I got hit too. I got hit too. And I say, Lord, I have to finish strong. I may not a perfect father, neither a perfect husband. But one thing I know, that I am a minister, I have to finish strong. You have to finish strong. Pale au mai te lol menga tupu pena fai atu. O la tau lari nga au mai tu tūlunga, like le fai tu le whawhatinta inga, like our parents, dad and mom. Na la au mai lunga whai nga tāmati inga, o tutu aku lunga le shore, whai mai, au mai! Are you right? Lau sunga whai lau tusi, au mai! Sunga to ina au mai wai, because they were on the shore. Na la au watu la tutu mai la tilo mai whai mai ate oe mau, au mai! Even though you don't have skill, you have to try it. Why? They are the examples of how to swim in difficulties. La au ala tutu atu whai ngata whai mai, ngā au mai fo i le mativa. Ngā au mai fo i le lea i o se mea. Even on a mai na au mai ai fai mai fo mai ele au lia. Ai nga au mai ai, so why don't you swim? You need to finish strong. Nga fai mai e pe. Olo iai e la tau te talo fai mai. Ho mai. You are still here. I love to, why don't you say, Lord, thank you, I am still here. E le oso malosi, e le oso olo na au mai lava oi, e te sau lau tutu mai o tātou mātua ma tātou ta māmanu mālo au na lea tua tutu mai le shofai mai, au mai. A whai na mātua au mai whai na tā ia ma ti ngā ia ma mea ia, e ma whai fo ina e au mai ai. Young people, Ela le foi mai ele tala Paulo ia e alu te whaasanga ia Kaisara. Because you need to finish strong. Au mai la vai whangata. Ana ia le, you know le, ia le sona whai le, pol kalame le temina usau foi pol masina e pol. Mai empesta. The moment I mention my pesta, tala ya Mose, and the Lord the Holy Spirit just said, o fe me silia oe. O le alu Mose kanana polo tau e mai Mose. And I just, o le teno whako kongwa o te ilea. E pe e tātou te complain whape o le alu Mose kanana o ngā wale ai, o le atuana potom whai kala le atua, au mai nei Mose wa. Fiu Mose au, ngā au mai lava Mose le au mai ngai whafo. Lea wa matua Mose, now I want Moses to finish strong. That's why Moses didn't enter in Canaan. Me nganga le oi Mose kanana. Lai loi le atua la foi Mose ko e kauri kau i kanana. La nga tau fai tau i e. Alo te ela te sau fai e fai mai lang fere me siria o le alu Mose kanana po le mai lo kau ko mai Mose. And I say, Lord, yeah. Me nga le pe na se sau no tatu tama. Ya o kanga ka umai o la pa makua o Mose. Nga pe e lunga le maunga. Why? He finished strong. Set the example. E pe e lunga e manu malo ai. Amen. Ave sau pati mo Yesu le nei ta. Finish strong. I studied a lot of whainga maro uma tupu mana. Te lo tupu uma lai totono lo tuspaia, you know. But o le college full pasenge, they defined
by how they end their lives. Sa wa Solomonga matua I how la vare mana I ole kingdom Solomonga. They call that timing it's a golden age. But how he ends his life, that's defined who he is. Ele o talangoa le ma ai talangoa le. So I'm just here, LEM, tatou ainga, just to encourage. Le iei le fionga le tu o loutou ka ai ai ma tau whainu ai. I'm just here ta watu ia te oe, encourage, finish strong. Finish strong. One of the story, lua lavatala te sosoani atu ai mo finga. One of the story that I really do love is to tono to spa ia se tala o masani fo ina e fai tau le lau tango e fai tau watu. Ole, mariko mtau po lima non fai po luas male lima non fai po luas full male ono. Tau masani le tala ole fafine puna toto. Fa mele fai po luas full male mai. Ole tasi fafine foi wa te ia le puna wa ya te ia le puna toto. Because the Bible says it's a issue of blood, right? Le tala ngai fai ngoai, woman with issues of blood. Le tala tell me to fight tawa le tala. I thought she only had one issue. But no. Fai mai, o le tasi fafine foi wa te ia le puna toto. Puna toto means that's a physical issue. She has that. Fai mai, wa te ia le puna toto a physical issue. I tausanga se fulu malelua, that's a timing issue. Fai mai, e tele fo I mea na ti ngā ia I fō mai. Now, it's a ground issue, po issue I tangata. Wa tele mea ti ngā I tangata. That's another issue. Fai mai, ai fō mai e tō tele. Wa uma fo I ana tupe. That's a financial issue. Mene. Wa uma fai mai, wa uma fo I ana oloa. Ai lei au ngā lava ia. Ai peitai, wa tili ai ngā mai. Do you have that expectation issue? O se mea te mawhauwhau e tupu, ai le tupu. O le mea na e mawhauwhau ai I lo wa whawhine, e matua I asau wa le whataui. O le mea na e mawhauwhau ai I lo wa tali, o le te whaapea, e alua I le aunga, e mau atu e sau tasi whawhine matamaiti. Amen. Expectation issue. Tele o le issue na iai le whawhine lea. Mai ate ia mai le tino, uma na tupe, whaasanga I tangata, o ke longa le fo ia te sau whai mai, ia e iai fo ia le tangata nai whai mai issue ia te oe. Are you right? What I mean is the crowd, not even the crowd, but o fo mai nei, makua I le fia si whawhine. Nā e sa vali mai ai, ki sau tau sau whai atu ngā, e tūrunga sau whai se, because you have that issue. That is the issue, not even a blood, but she have all those issues. Regardless of those issues, all that she wanted was, if I can get up. Whawhetai ai poto le tina, ele I, koe whai lon tō lua, a koe whai kuwhai melon tō lua, o oe waifi. Why? Because she had that timing. Ole taimina se fulu ma le lua tausanga. O ka se umi o le tausanga. Ua lewa ngofo I le si whai mai le ai e le koe isi wha moe moe. Hello? Oh, e mau wa whawhitau ri, a whai fo I o le te sau whai mai, but if you have that weakness, le ua tolu te furu tausanga o iaia, o le aso le nei whai mai Yesu, you have to get up today. You have to finish strong. Regardless.
Sa vale mai whamele tala tu spa ia, ua tu I lunga le whawhine. And she talks to herself. She commanded herself. See, sa o tala, ai fo inga la whai matu whinga, self, get up. You need to get up. When you have that mentality, because we are living in times, that's a fact, right? O mea moi, but fact is the enemy of faith. O mea ia te tilo ai, e ko against I lau whātua. O mea le te vai, ngova ai a quality nā lea, whai mai le kala, a whai o tate lei loa pena whai sona to o lua pe whai sana whanau. O le tala la tūspa ia, she's unknown, but o le tala whai mai, she have those issues. Ma nei e o le tala. But you know le breakthrough o le whawhine. She invited herself in. Lango le saua Yesu, e sau e alu le aingo le whawhine o Jairo. Ai te I Yesu, langa ua whaifua le whawhine, ilo nonoto ua kango al whawhine. Telo, e vai lava oe o oe. I know that. I remember te lopala tausanga na iali neru kua whaife au na whamatala ai e katina le tala lea. Ina ua whai atu e whamelontina. E to e whasia o iau ma whauwhaunga. E whai mai katina. How can you translate that in Samoa, whamelontina? Your thoughts will pitch you up. Somehow, your thoughts will pitch you up. E toi tu, ia e lau mawhauwhaunga lau mata. Man. But whai mai le tala tu spa ia na ia whai, ia te ia lava ia. Regardless, I had a physical issue. Regardless, I had a financial issue. Regardless, I have a people issue. Regardless, I have a progress issue. Regardless that but I have to get up to finish strong. Lewa e o mai le nei tai. O te longa, e ia issue nena ta watu, o ngai tena e. A ole nganga ole tu mo ole tai ole nei. You need to get up. Breakthrough. Your breakthrough is today. Breakthrough le mea lea. Langana matua I no fole e ese male whenga tāo le tala lea. Kasi o lobo se fulu lua tau sanga alfa whina winge tāo mai ai a o teine I titi pene young age e le I maua le mai lea. Now the Bible says now she's a woman having these issues. Te lo o le te leo le te me mo o le tangta e mai maupanga ka le whaia le me se sele waka whaape ai. Hello. E mai maupanga le whaia lo taita because you have that anger issue. Mai maupanga whaape le whaamalia inga penga ule kanga whaamalia lo uita mangu o ke le whaape lale wa vai atu koe manga o iai. But now, because you have that issue, ele I mawhaina e fofoa, ele I mawhaina e manu malo ai, na whaaleanga mai lo, tau mawhai mai. So the Bible says, she's a woman, she's a mother. Longo winga, a o tala vou, ele I ai le issue lea. Ele te me te toi mo oi whai mai, mai maupeanga ka le whai ale sasi, right, Pap? Mai maupeanga ka le turn le mea lea. Mai maupeanga ka le ioi atu iai. Mai maupeanga ule tu runga ma usavali ese. Mai maupeanga ufa malosi au ke savali. Manu o ke vai aku le manuia, the breakthrough o le atu o to tonu le ai. You have to finish strong.
Finish strong. Pe whātua tala whai tau le whenga kwai saua. Tell the whole Hebrew 11, it's all about heroes of faith. Those are people that finish strong. They made mistakes. Mele lenga tangi e sama soni ngā ua, ngā māngai le whao ngā ino lo na ola i leri. And he had the issue. O le issue ngā ave e seo na mata. Le issue ngā te lei loa ai, uaru e sele atua. Na nofo ai to tonu whai my Lord. Please give me one more chance. Give me another chance. Yes, we all made mistakes. You made mistake, I made mistakes. And I'm here today, this morning, just to tell you, please finish strong. Finish strong. Ale, whamaile i tala tuspa i sili atu le tele tangata na whioti le endo o samasongi, na i lota le fili a ola. Why? Ina ua sasi, ina ua se, ai le inofo ai. He asked, Lord, please give me another chance. And he finished strong. All right? Finish strong. Mele le fai mai e le tala polo wai u ia te a u le tau sinionga. Langa e whamatalo lo tala polo whamai polo na sasa. Kau ai ima. Whaatorunga. Kākai. Whaasfulu mono tupu. Makua i tele o mele whamatala mai e paulo. Ai whamatala mai e paulo le tae aule ni whai mai paulo. A oha ua hi u ia te a u le tau sinionga. Finish strong. Regardless la le crowd sa vali mai ele tina lea. Sa vali mai ku mo tangata. Whaapea oka se mānai o le tala whai mai so ese. I have to finish strong. I've been staying on my bed. I've been, for 12 years. Se fulu male lua tau sanga o whaporonga, ula ufale, te nofo la ufale, le aise freedom, le se meo te anuai, e le mawhaina o tu mau aru ese, aise se fulu male lua tau sanga. And they defined her of that disease. Ngā sa vali akwa whamai lalo wa ruifo. O ai, se renga oifo ingale. Ia talo sia ia le whapena tau sunga i whawhenga inga. Auka i kakakele inga oifo. Na whai atu ale polkara me mua ma. Nau tilo mai ale sau le kamta whamai. Oke off forta mai titinga le whapea. Ka whia mau ar mere ke comments mai e. Because we all, pero whai atu, they defined you i le teimina e whaale tonu. E male me se sena e whai. O whea la wala mea telwa. Ngā le wa wifo. But when you correct that mistake and you say it to yourself, I'm not that person anymore. I have to finish strong. I am a new creature. I had a new life. I had a new master. I had a new daddy. I had a new teacher. I had a new God. O sohi le tangata leo wa whaatavalia lo wola. No longer ele koe controlling your emotion, because somehow that's another issue. Our emotions controls us. That's why I said, fact is the enemy of faith. Nanga vai ko mangai fa mai kasi mangai. Sal kala tare fai. Lango fa mai preacher ai fa yak levala awere. Sa wale tina mana ia le ui peno fatura te mana malama le tala. Regardless of issue ya. Le wa sau le me ia tangata. Ai le mafau fau wale tina no fo i le mea. O lona mafau fau le o mona fai mai.
if I just touch. Ngalo tango aile tu Paulo of. Mele lenga fai mai le tala Yesu. What a faith. What a faith. Because that speaks of service. Kako uma ko mga tango menga nga fai mai le tala Yesu ka uma mai mga kango mai at wa power thing ele mga kango lo off. Are you right? Regardless. I fai mai langa tala. O te malolo. O te malolo. Te lo ma nga ye yo le melia. Ekele tau whaatari se latu se whai aka ki oe. O le mele le ki se ei, o le mele tau na e whaia. Ma ngai wholu whai wha. Ia o oe lea. Wha mawalalo. Ai a whaatari mai e. Le whaape whaakari tea se isau e. E whai masanga upu. Wha mawhana whana i ate oe. E o aku loa. Awa umailo tua wa e fo i tua. Why? Because you need to tell that to yourself. Ke wha ke whaia oi a te oe. Pei fo ina e lala mai le nei taia. O le ale isu ngai wha ala lave i a te oe. Ina ne i e le au wai le lua afe lua sifuru ma le lima. Well, you have to leave that issue today. You can't take that issue with you in 2025. Amen. Wa ma issue of 2024, whaile atua tai aolingi, I need you more than ever. I have to. My family has to finish strong. My children has to finish strong. My calling has to finish strong. Yeah. My le tala tu spaia. Nga kango le whawhine. Na ia langona. Whai mai le tala Yesu. Nā wai loa, oi nga kango mai. Pena whai atu. Anga wa ai le whawhine i le crowd. E pei fo i o oe ke sau pole. Ana maangai wa ta pena mai le lotu. Nga sau ale whai mai. Le rau loku mai ka awari. Le lau lotu mai le whale. E pei wa whai le tātou TV ma excuse te le su mai ai. But you have to finish strong. Amen. Nga onga pakuai ta i le tinalea, that new feeling. Na matua i ofo al tinalea. Pau lava le men fai. Na ia fai lava ia ia te oi. You have to finish strong. Sa pati mo Yesu. Ia mai te fai le finish strong. Kumaha o ke fia finish strong. Ese me ka o be strong. Lang panya be strong nei ai if ina nei. But if you finish strong, you have to wait. Carry on constantly through 2025. And one of the stories le tala longa lua ai se re ufie I tala ni wa masani e wai kau le fa matala atu lo umana e malama. Ile lukono no mata upe fitu. O lo ia ile tala ile fa fine. Ia le na sa mo le fangwa pasa. Mana ia le tala le fa clock tala because she finished strong. Malitala tuspaya that Jesus was invited by a Pharisee. Na invite le Pharisee Yesu I lona fai upu e tolu si fulma leono ta upu e fitu le tusi o luka fai mai. Wa fai mai le tasi o le au Pharisee se ila a ai maia. So he invited Jesus for mai maliu watu ia I lo ufale o le Pharisee. Ona alwa ile o Yesu latu. Ai.
Whani o Malia ia te au le tala. He's the one that invited Jesus. Invited ma Yesu. Na whai lau tala whaapea a whai o re kua inga. A whai re ke inviting au te latu le tau whale. Na o latu le tau whale ai anu whai lau tanga mea ma fulu au ipu matama. Ai lau te nofo wha avale vale ai. O te tua i lunga tusi le nau til whai totoa. O valo le mawhau whau. O toi alu le matau whale. Right. I'm trying to picture, imagine that you invited someone, and that someone was out to tono funny, and he just sat there, mela yai, fai alam, ma fai akulau, fai akulisi mea. Pe ama se fai tulu, afko e manga kua, e ele tanga inviting ngai to tono funny. Ole aso, ole matua le ma faua. Right? E pasi mai le mawhau. Au le mawhau atili. Langa le mawhaina u invitinga se si asa wha anu whano whai wha pena. Le aia ma se me whai iai. O wha pele ki ola a whai Yesu ia Marita. Nga invite wa o lo whale. Le la wa usau i lo whale. Le nga invite o te sau. Ale ke kape nga pula oi on mea. I feel my life. Was he like me? I feel it. He respect me. Was how matter noa. I find my love alone ma fuck. No only wing or tala. The Pharisee invited Jesus. O ian fa mai Yesu, fa mo Yesu, se su mai tate ai lo fale. Ai la tu Yesu to tonu le fale. No fo le ai ma se me na fa ia. O fa apea ali a fa we inviting Yesu. Respect him, have a conversation with him, honor him, love him. Man, mga invite Yesu, no fo la ia. Ai saulo mare fafine malanga fanu ala pasa. Sau ale fafine lea. Sau akaka ele fanu na wa ilo tala. Fai mai le tala ke le me o le fa alo. Le mafau foi. A fai maila na tala. A fai o iyo se perfecta. Ia. Na te malama leile. Ili fafingi anga sara. They mention that name. A sinful woman or a sinner. Right. This is one thing about your God. Pole ar me se se te fai. E na te le fai ngoanga o ilau me se se. He called you by your name. Amen. O te le iola si umu. Ai wo wha alonga wha me ele ngā ole. Wha mai ole ai penu ea kere i loa pole a. I ngā o nuu fo ingale. E la tangata na whai mai ta o whamika. A wha ele le iola ai penu. A o ame te aia. A wa wha o te lo malama pole are ngā ole mea. Nara pauala le tala na whai mai ta. Wha ele le iola ai. We're tala when they call you by your name. Ngonga e sasia e ke falui fo ko wakwa au le ngoa level au wai oi. E fe lo pe fa pe ko va ala au ole urutula e fa pe e fai mai ole. Makwa le manaia. A o loa tua e vala awa oi loa tua I lowi ngoa. Peti se pete sasi po le alfa le tonu e vala awa oe le tua I lowi ngoa. That's how He loved us. Mela le ua, o la tu Yesu sau whaifale sau lo malfafine. Nana sau alfinge ta tae le whanu. Maua umai to taunga. They all have issues in there. Whaalongo whai mai lesi, mai mau. I ole issue ola I u. Whai mai e o mai mau anga ave whaatau. I ole issue ola I u. Ave ese whai lesi wafo Yesu aru whafo. Amen. In that moment, keminga kaka el whangulea. Nalangonai, they all have issues. Ole to se fulun, they all have that whapea sole. E sele mana, e pēa o nina manuia, ma wha o ngā oele, tu manuia lo ula. E ke lo le leia le issue le tupu, lesi ma lesi.
but you don't define them. I le mea lo iai. Invite mai Yesu. And the invited woman, the sinful woman, na sau to tonu o le whale. Sau loa whailanga nanga ruenga na whai. Te roa e mea tua I ofo matangi, na anau tangi o whai tau le tala na whai oka ele mea lea. Ele iloa ya ule na penga o invitinga mai Yesu, and I don't know how to serve the Lord. Whai mai le tala Yesu o ke nge Yesu le. Tanga whai tau. Ona whali watu lea o ia I le whawhine. So, in other words, ngā kango Yesu a mai whawhingi ku ui. Whai mai no maratala Yesu, o whetala I atu ia Simona. Ua e iloa le whawhine lea. Ua e iloa le teine lea. Na whaale tonu. Yes. Na leanga. Anga invitinga mai au ko kongo lo fale. E ke le sau e mai se pa vai e fufulu ai o vai. Oh, randa robo shata. Nga e wala ulia u ke sau ko kongo. Au re kenga le na tusi ai lo lima fa fina le ko fai mai le anga o fa finga le tele ngona to fai ngoi e ke le sau ma se pa vai a ona lo I mata nga ya mai e fulu ai o vai a o nga inviting au ke sau you're the one that asked me to come into your house. E tere ia mai a se mea. E te whailoha mai a te au lou loto. You honor me coming as a guest into your place. A le kusi alo lima I le whawhine lea. Amu iha ohe pe a whai ke le angi lima e tusi a te oe. Ke lengi kala e whai a te oe. Ke lengi me whai a te oe. All you need to do is just honor him and say, Lord, come into me. Just come in me. Just come and stay in me. O ule la vare tusi o lima wha mele tala Yesu a kango ia mele whawhi mai wa ewa ai le whawhinga lea. Le whawhinga lea ngai whamai lea ngai em. E lea ngai ainga le whawhinga lea whamai na malepe ai mea. Le whawhinga lea na whai mai e whai tala. Le whawhinga lea whamai a lea na ia sau. Na invite au ke le sau me sapa vai. Ke le sau mai sapa vai. Alfa fina lea ngā lea. Na tumu ai le apa le iona loi mata. Na o sau e ke le sau he mai se solo. Ai ke kusi alo lima I le whawhina lea ke le sau mai se solo e solo ai o vai. Ai sau le whawhina mai longa la ulu e solo ai o vai. That's how we invited Jesus into. Wa e whamatala le leanga o le tina, wa e whamatala lo na whaale tonu, wa e whamatala lo na ainga, wo o yonga mātua, wo o iano whamatalanga, a he te le isau e mai se solo ai o vai, a sau ia mai longa laulu, wa ia solo I o vai o na loi mata. Eliam, finish strong, finish strong, finish strong, finish strong, finish strong, finish strong. Finish strong. We have to finish strong. Why our network is in the worldwide network. La toro ngalulu network. We have to finish strong. Finish strong. For make it a sound. Ale kusi ala ulima ala ilo ale tusi ala ulima ongo sai fa malos you finish strong no matter what they throw at you just finish strong no matter what they said about you just finish strong for my Yesu you invited me but you still have that mindset de ke manga kua e ke iloa le leanga o le whawhine lea a oe nga e invitinga ku sau ilo whale a ke le au mai se solo whai mele tetu e ke le au mai se sua au fo ya
even oil you didn't. Ai sau le fafinga nga makwa I lo pala I au tala. Sau le fafinga nga makwa I lo pala I me whaingataha. Hale sau le fafinga na lo pala. Ai sau maleswa wai vai o Yesu. Why? Because she wanted to finish strong herself. Hallelujah. Wala ngona le atua le tai au le nei. Wala ngona le atua le tai au le nei. I will finish another time. I will give it straight to Dad. Oh, radarabashatarababasai. Finish strong. Just finish strong. Say, Lord, I have to finish strong. You have to finish strong. Hallelujah. The Holy Spirit, I know it's that. Hallelujah. What an opportunity we have. What an opportunity we have. You're coming today is very important. Hearing God's word is very important. Never know where funga ile fiunga le tu. Never know. Ua maua. Olo sumai. Si leo lo lima ile tu. Hallelujah. Mana yala funga tu. Olona fale. Olana bala au. Olanga invitation nga ave. So le. Ale wa mawal fa fine le. E pito a iluma. E sa walfa fini na pito a itua. Tik lavanga. LEM, humble yourself and take the opportunity. Olvala au nai nai ate oi. Ai ole au le fai atu te suma I luma I. Ai si ia ne alo lima malo loto I le ato. Let's all stand. Suma tatu pesili. Hallelujah. Lord, I come to you today with a simple prayer to pray in every Okay, I'll open the floor for you. I do. Come. Take the opportunity. Come. Let my life, oh Lord, praise you. Praise you.
lima tātou leina tasi luma ea. Live my life, oh Lord, praise you. Lord, you formed me out of clay.
mai ole. Whael teimi mua lea wa e. Sau se vala au e su mai il vala au. Lela falta talo il whaolatanga. Lela falta talo il whaolatanga. Nei whatai tai mai le talo lea. Yesu Keriso. Whaaftai I loa lofa I a tea. O a ul tangata ang sala. A ua o sau I a te oe. Ua na o oe lava. O te maangalo ai. O te fiatalia ina o Yesu. E fai maali'i ma whaaola. Ilo umolanga. Yesu Keriso. Na e maliu. Wa e toe tūmai. Ina ia o maua le whaaola tanga. Lo wali ie. O au le nei mo oe. Whaafita Yesu. Amen. Watu leo lau whaafitai le atua. Tala tu leo lo loto le atua. Open your heart. If you believe in your heart that Jesus is your Lord and Savior, if you accept Him, He's your Lord and Savior. Open your heart. Because He's not far. He's so close to you. Na te ilo ulo I mata. Olo I mata ole oli oli. Na te sila fia ulo I mata. Olo I mata o le loto whaafitai. Au whaamangalo tā ua. Whaamalo tā ua. Wa whaasa o loto tā ua. Ua maua I tā ua le avanoa. Mānei le fionga le atua. Finish well. If I had to show all of it, as long as we live, we fight a good fight of faith. I say, Tato tangata manu malo. We have the opportunity to finish strong. Malaya sa unong al vailaunga. Kelea issues e whaalave-lave. Whaalave-lave I fo ia te oe, ia tātou. E teino, Malaya tala lista toi ina nau o maliu. E oso ai maso.
saule la lolangi mana mea tinga. Mana ia yo le tala ale atua na fai ia Anania. E alu e whaaloa loa na lima I lunga o Saulo. Fai mai Anania I le atua. Tele yo meleanga al tangatalna ina u whaalongo ia Saulo. Fai mai le atua mo umo na u filfilia. Ele ngata o umo na filfili ele atua. Fai mai le atua ia Anania. I will let him know. O te whaai loa ia te ia. Mea tinga. Ona o lo wingoa. Le lalolangi e whewhei mea tinga. A le malosi fo il kersiano. E ese lana whaitau I mea tinga. As long as we live, tātou te tau ale lei o le whātou tu. Tātou te whai tau me tinga. Whāti tele ina ilo tātou malosi. Tātou te tāmo mo e ai. Tātou te au nai. Tātou te fia ilo tātou wati. Si ina o lau lima mai whawhitai I leta. A matu ina o tātou besi. Tātou vivi I le tua. Sisi oli Maria te oe
Taylor, you look like angels, man. Tuina tula wakalesia o mo manui. Ya te oelevi inga whavavau tama. Moni a lo malu leu fiufi ai matou. Oni a ngelu o tangata. Ona o lo mamalu, o lo sili sili es. Nā ti ai tangata whātauwa. Awhatailo mātou atua. Laua ka le sia le nei. Au ni ai mātou lo mātou atua po kalamera nei as. Tātou malau fio e manuia. E mātou lunga lo manuia le atua le tamā. Ne lofu tu no lo ia keriso isu. Manuia i mātou le mawhanawhana lo nganga pai. Ne ia oi whaavavau lava. And everybody say amen. Bless someone next to you. Manuia se oi. Yo taftafa. Tapel tatou. Camera please.